Yes, igitondo cyiza reka nongere mfata aka kanya mbasuhuze mbaye ikaze mwe mwese tubana hano kuri News Lab TV. Reka mbifurize kugira ibyiza byose bitangwa n'ikiganza cy'Uwiteka. Muri iki gitondo rero ngiye impamba y'amakuru duserukanye, ngiye impamba y'amakuru tuzindukanye, ngiye impamba y'amakuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo, mu karere ibintu byacitse byadogereye muri Afurika ndetse no hakurya y'Inyanja Ngari hari amakuru menshi agiye atandukanye. Igoma turabanza turebera hamwe haturutse inkuru mbi ndetse haturutse inkuru yihutirwa cyane, ariko kandi inkuru ishobora kuza gutuma abantu benshi bagira impungenge. Bigenze bite Igoma? Turashe tubigarukeho muri aya makuru gatanu kuri gatanu. Ni nyuma yuko ku munsi w'ejo twabwiye inkuru y'imirwano karahota kabereye mu nkengero z'uyu mujyi, aho M23 na FARDC na Wazalendo barwaniye hafi y'uyu mujyi, nubwo hari agahinge ariko rwose isasu ryavuzaga ubuho hagati impande zihanganye. Turaje turebera hamwe uko imirwano yaje kurangira nuko byifashe maginga ya. Turakubita tubangura tunyarukire muri Sud Kivu, tubanza hitwa Uvira muri axe za Kavimvira, ni umujyi ugenzurwa n'igisirikare cya Kongo FARDC n'abambari bacyo barimo Wazalendo, FDNB, FDLR, harimo abacancuro b'abanyamahanga nyine b'abanyamerika, harimo mu by'ukuri abanye Angola nabo bari mu rugamba, n'abanye Tanzania baravuga ko bamaze kuba bajoininga. Haravugwa kandi n'igipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni Uvira yarekuwe mu mpera za Mutarama, bivugwa ko rwose M23 yahariye kuyishaka ko umuryango mu by'ukuri wabiwunge waharindira umutekano cyangwa se izindi ngabo zidafite aho zibogamiye. Hanyuma aka kanya uko umutekano wifashe muri Uvira nibyo tugiye kuba turebera hamwe. Mbabwiza ukuri haraturuka inkuru nziza cyane cyane muri axe za Kavimvira muri quartier za Mulongwe, aho hose turakomoza ku makuru yo guturukayo mu bice bitandukanye by'umujyi wa Uvira. Duterere akajisho makuru ari kuvugwa cyane haruguru gato Minembwe mu misozi ituwe cyane n'abanyamurenge, haraturuka inkuru y'agahinda cyane. FARDC igisirikare cya Kongo n'abarundi ngo bakomeje gusuka ibibombe kuri Minembwe ubutaruhuka. Turakomoza ku makuru y'ibyagabwe hariya mu Minembwe by'umwihariko muri axe za Kalingi, naho turebera hamwe uko situation imeze. Gatanu kuri gatanu rero reka kandi mbabwire ko turaza kurebera hamwe ibitangarizwa muri aya makuru gatanu ku kandi. Kuri ubu haravugwa bombori nyuma y'imyanzuro y'inama ya EAC. Ni inama yabereye hariya muri Tanzania, inama yigiyemo byinshi bitandukanye, ubufatanye mu by'ubukungu ku ruhande rw'ibihugu bigize uyu muryango, ubufatanye mu guharanira amahoro ku ruhande rw'ibihugu bigize uyu muryango. Habaye impinduka zasize Perezida Museveni ari umuyobozi wa EAC yasimbuye Perezida William Ruto. Hari ingamba yatangaje ko zafatwa zikaba igisubizo, ariko kandi abatari bake bari kugenda bagaruka kuri ingingo bavuga bati aka mu by'ukuri na gasozi gahanamye, kubera ko kukurira bizasaba ubumwe, nyamara ubumwe muri EAC bukaba ntabwo, bitewe n'ikibazo cyakomeje kuba ikibazo gikomeye mu Burasirazuba bwa Kongo, ikibazo cy'umutekano cyagiye kikambuka kikaba icy'akarere. Reka turebera hamwe uko abahanga bari kubivugaho gatanu kuri gatanu, ndabahunza iyobera. Hanyuma ariko turerebera hamwe byinshi bitandukanye ku makuru ari kuvugwa hirya no hino muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndababwira ko umugore wa Perezida Tshisekedi arasabira Tshisekedi ari mu byago bikomeye, aramusabira ngo bamusengere, birakomeye cyane. Ubwo rero ndabwira ko hasohotse raporo nshya ya Loni irashinja ingabo za Kongo FARDC ndetse na FDLR ibintu bikomeye cyane. Ndaje mbabwira gatanu kuri gatanu. Uburundi bwunamiye Ayatollah Ali Khamenei, uyu nguyu wishwe mu bitero bya tariki 28 Gashyantare, ni bitero bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israeli, ariko kandi yaje no kubasimburwa n'umuhungu we. Turaje turebera hamwe iby'aya makuru, turebera hamwe uko Irani ngo yabonye umuyobozi w'ikirenga mushya n'ingamba yazanye, ariko kandi ngo Amerika yababajwe n'uko ngo itigeze igira uruhare mu ishyirwaho ry'umuyobozi, ariko kandi ngo biraza gukururira ishyano rya Gashyantare iki gihugu. Reka rero tubive muzini muzingo gatanu ku kandi, nongeye kuba ikaze. Reka mbibutse ko binoroshye cyane gukomeza kubana natwe hano kuri News Lab TV ndetse no kuri FKTV News. Ni subscribe cyangwa sabone, ubundi bindi nshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Yes, mumpitiremo ese ubwo ni muri comment nyine hita wandika duhere Uvira duhere Goma. Okay? Ubwo ni nyuma yo gukanda like tukabona ko bikunda. Tanga comment uvuga uti hera Uvira cyangwa se hera Goma. Ndaha ku bwanyu nyaboneka. Ego kubwo rero okay. Reka duhere Uvira.
ibintu biba biri kugenda byigaragaza ko ahangaha dukeneye kuba twibandayo tukarebera hamwe uko situation imeze muri za axe za Uvira. Ahitwa Uvira haravugwa amakuru meza cyane rwose, nyuma yuko ku munsi w'ejo hari hatangajwe amakuru yuko muri uyu mujyi wa Uvira abaturage bakomeje kugaragaza impungenge z'umutekano wabo bijyanye n'amarondo y'urudaca akorwa na FDL na Wazalendo buri mugoroba, ariko kandi ngo bagasoreshwa ibidafite impamvu cyangwa se bizira impamvu, kubera ko ni imisoro itemewe n'amategeko bari kwakwa nabo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Uvira rero nyuma yuko ejo bundi twari twabwiye ko Uburundi bwavuye ku izima bufungura umupaka wa Kavimvira uhuza iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ni umupaka wari warafunzwe nyine ubwo M23 yafataga uyu mujyi mu gitondo cya kare rwose cyo ku 23 Gashyantare, nibwo leta y'u Burundi yafunguye uriya mupaka wa Gatumba uhuza iki gihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mupaka wari umaze hafi amezi arenga 2 ufunzwe. Abantu bahise batangira gukoresha umupaka bagaragaza ko baruhutse ndetse ko bagiye kongera gusubira kuva ubuzima bagaruka ibuntu kubera akamaro uyu mupaka wari bafitiye. Ubwo navuga bakoraga nk'ubucuruzi bwambukiranya umupaka hariya wa Gatumba ndetse navuga izo kuko wari warafunzwe mu ntangiriro z'Ukuboza umwaka wa 2025 ubwo AFC M23 iri huriro ryafataga umujyi wa Uvira. Baragasobanura ko rwose mu by'ukuri kuba hafunguye umupaka bikuye ubuzima bwabo mu kaga. Reka mbabwire inkuru nziza itugezeho cyangwa se igezweho muri aka kanya. Iravuga ko rwose n'abari barahunze imirwano cyangwa se n'abari barahunze intambara ya Uvira abenshi batangiye kugenda bahunguka. Inkuru iravuga ko abanyekongo benshi bari mu buhungiro hariya mu Burundi barahunze intambara ya Uvira ngo batangiye gusubira mu gihugu cyabo banyuze hariya Uvira. Nkuko bigaragara muri inkuru rero n'abanyekongo ngo bagera ku 22,000 bagarutse mu gihugu. Abanyekongo rero ni hafi 22,000 bari barahungiye i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi basubiye mu gihugu cyabo banyuze ku mupaka wa Kavimvira mu mujyi wa Uvira. Hanyuma leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikavuga ko iyi route cyangwa uyu muhanda mu by'ukuri wifashijwe mu gucyura abaturage aribo banyuzemo bataha, ariko ndetse ngo n'akamwenyu ku maso rwose nkuko bitangazwa. Leta ya Kongo yatangaje ko yamaze kumenyesha United National High Commissioner for Refugees kugira ngo hubahizwe amategeko mpuzamahanga yo kugarira impunzi mu gihugu cyazo hashyirweho n'amasezerano y'ibihugu bitatu, ubwo ni Kongo n'u Burundi birumvikana ndetse n'uyu muryango HCR. Aya masezerano akaba agena uko impunzi zisubizwa mu gihugu cyazo mu buryo butekanye, impamvu bari barahunze zikandikwa. Abenshi muri aba bantu rero bahunze kubera imirwano yari ikomeye hagati ya M23 n'ingabo za leta mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Icyakane ku kijyanye na politiki iri inyuma y'ibi byose ngo leta Kongo ivuga ko AFC M23 yavuye mu mujyi wa Uvira ngo byatewe n'igitutu cyashyizwe na United States of America cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu mutwe ndetse no ku Rwanda. Nibyo Kongo ivuga. Kubera iyo mpamvu rero umupaka wafunguwe ku ruhande rw'u Burundi na Kongo, abantu batangira kugaruka mu gihugu cyabo ndetse rwose ubu bamaze no kuba bagaragaza ko bagiye kwisubukurira ibikorwa byabo bya buri munsi. Iyi Uvira uyu mujyi w'ingenzi cyane ukaba ufatwa nk'ingenzi kuko uri hafi y'umupaka w'u Burundi, umupaka ufungura inzira ijya mu majyepfo ya Kongo, ikaba ishobora no gutuma rwose habaho kwagura cyangwa se kwaguka kw'intambara cyangwa amahoro mu karere k'ibiyaga bigari bibaye ngombwa. Hanyuma ariko mu magambo make abanyekongo bagera ku 200 nyine ku bantu 22,000 murambabarira bari barahungiye mu Burundi nibo batangiye gusubira mu gihugu cyabo banyuze hariya ku mupaka Kavimvira berekeza hariya Uvira, kandi leta ya Kinshasa iri gukorana na HCR kugira ngo bagaruke mu mahoro cyangwa se kugira ngo kugaruka kw'abo baturage gukorwe mu buryo bukurikije amategeko mpuzamahanga. Nibyo ngibyo rero byumvikane ko ni inkuru nziza iri guturuka ahangaha Uvira, nibyo kwishimirwa ndetse nibyo mu by'ukuri kwiratana. Ubwo nabo ku ruhande rw'abaturage igisigaye ni ese ko bagarutse bazanirwa umutekano gute? Murabizi ko ikibazo cy'umutekano wabo gihora ari ikibazo gikomeye. Hanyuma mu Minembwe ahangaha ubwo ndaje mite ninjira muri Igoma neza ndani naho ninjireyo. Minembwe havuzwe ibitero bya drone za kamikaze ndetse zagabwe
kenshi ku bwinshi ku basivile bahangaha. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yongeye kubitangaza, atangaza amasaha ibyo bitero byibasiriye abaturage ndetse n'ingaruka byagize muri iri tangazo. Reka nabyo tubikomozeho gatanu kuri gatanu. Ibintu birakomeye cyane. Kuva saa 2 z'igitondo kugeza yavuga gati kugeza na n'ubu, kuko iyi nkuru yasohotse mu masaha n'ubundi y'ijoro ryo ku munsi dusoje nyine. Ubwo iyi nkuru yatugeragaho, biravugwa ko ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ryari ryakomeje gutera ibisasu muri centre ya Minembwe, agace gatuwe cyane hakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi za kamikaze. Mu itangazo ryawo umutwe wa M23 wavuze ko ibitero bitavangura kandi by'ubugizi bwa nabi byibasiye nkana abasivile, bitera impfu za benshi mu baturage b'abanyekongo ndetse bituma abandi bantu benshi bahunga ingo zabo baragenda rwose. Hanyuma ariko itangazo rikomeza rivuga ko mu rwego rwo kubaha abapfuye n'imiryango yabo bahisemo kwirinda gukwirakwiza amashusho ateye ubwoba y'ibyabaye. M23 yongeye gushimangira ko amaraso y'abaturage ba Kongo yamenetse ku butegetsi bwa Tshisekedi atazibagirana cyangwa ngo birangire gutyo. Nibyo rero ni nko gutanga impuruza. Hanyuma M23 tugarutse igoma gato, ubwo no mu bice bya Sud Kivu turaje tugarukeyo turebera hamwe ibiri gutangarizwayo. Birateye impungenge cyane. Mu Minembwe ibibombe bikomeje gusukwa ubutitsa ndetse bikomeje kumenwa cyane. Hasi ku butaka Coalition irarasa, hejuru mu kirere Coalition irarasa yifashishije indege za drone. Mbega kuva amasaha ya 2 rwose inkuru tugerera avuga ko hakoreshejwe ibibombe bitagira drone byagabye ibitero bitagira ingano muri izi axe. Ni ibintu Tshisekedi akomeje gukora, ariko M23 ishimangira ko yo natwirwaneho bazaharanira ko Tshisekedi azabyicuza kandi ko mu by'ukuri ko azarira amarira akaba mariba mu gihe yatangiye gufesinga cyangwa se guhura n'ingaruka z'ibi bitero yakomeje kugenda agaba ku baturage. Ibi ngibi byo Minembwe, ibi bitero bya drone byaje bikurikira ibindi byagabwe ku munsi w'ejo bundi, ndetse n'umuriro w'ingabo z'u Burundi zacaniye ku banyamurenge byanarangiye rwose arizo ziwuguyemo. Byarinde bavuga ngo umutego mutindi nuwo ushibukana nyirawo, niko bivugwa harya. Amakuru avi Murenge aravuga ko na n'ubu hakigaragara cyangwa se hakiboneka mayiti z'abasirikare b'u Burundi nyuma yuko zihanganye na twirwaneho muri ziriya axe, nyuma y'ibitero byibasiye cyane cyane uduce twa Gakenke ndetse ahitwa ngo ni kwa Barabona no kwa Chef Rutaganda. Amakuru avuga ko ingabo z'u Burundi zifatanyije n'iza Congo FARDC, abarwanyi ba Wazalendo na FDLR n'umutwe ndetse n'abacancuro ngo bagabye n'abanyi Angola ngo bagabye ibitero ku mihana ituwe cyane, birangira twirwaneho imenye ibibaye iratabara n'ingoga nayo irabarasa inicamo batari bake. Bikavugwa neza ko ahangaha hashobora kuba hishwe abagera kuri 16 bo ku ruhande rwa Coalition, cyane cyane ahangaha muri axe zo kwa Chef Rutaganda, no kwa Barabona. Aha rero ni Igakenke, naho hakavugwa icyitwa ibiturika by'amasasu by'imbunari ndetse n'into. Bivugwa ko rwose habereye urugamba rw'imbatura mugabo. Hanyuma ibice bitandukanye biherera imisozi ya Fizi, Mwenga na Uvira ntago bitekanye na maginga ya abaturage b'abanyamurenge babituyemo bafite impungenge zidasanzwe z'umutekano wabo bitewe mu by'ukuri n'umujinya Coalition iri kubagirira, dore ko n'ubundi ari bimwe mu bisanzwe biyiranga ngo ubuzinda yica umujyi, barabura twirwanaho na M23 bakica abaturage. Sinzi niba uwo mugani wenda ufite igisobanuro cyangwa se ufite message nziza, ntago ari gusuzugura abaturage ngo mbite uwo mujyi, ariko Coalition irabura uko igira cyangwa se irabura abitura umujinya birumvikana ikajya ku baturage. Ni abaturage izonga n'ubundi itaragabwaho ibitero, hanyuma rero kumva ngo umutwe barwanirira urabanesheje, urayinesheje, ni ibintu byumvikana ko bahita bagira gute bihorera ku baturage. Rero abaturage bahanga bahora impungenge ari zose. Hanyuma reka tugaruke noneho Igoma. Sasa turebera hamwe uko situation imeze aka kanya. Igoma haravugwa inkuru yuko hamaze gufatirwa, ndabivuga gute, hamaze gufatirwa Aduyi muri ubu buryo. Ku munsi w'ejo twabwiye amakuru y'imirwano
ndetse imirwano karundura karahawutaka yari yabereye muri izi axe zo muri uyu mujyi wa Goma, umwe mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru uyoborwa na M23. Aha ngaha rero hari havuzwe imirwano ikomeye mu nkengero z'uyu mujyi, ndetse imirwano yototeye na teritwari ya Rucuru yo muri Nord Kivu. Bivuga ko M23 yongeye kwesurana bikomeye n'abagize coalition cyangwa se abo ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.